divoly fisarambazana, fisamorovorina roany amin'ny anaran Jesosy zany. Onka tompo androany ny ostro ny fananao masina zay miasa am'ty ty amangy ny sambatan'olona. Ambarako eto androany tompo fa niasan'ny demonia rehetra de rava amin'ny anaran Jesosy. Tompo ny fitahinao, ny herinao, ny fahatsaranao zany no hita amin'ny fiainanay. Mangataka ny ranao a Jesosy eo andrakotra ny ty fotoana ity. Mitenena aminay ianao tompo, manaova fagagana eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo, amen. Sady tia tanana mafitsika dia mahazo toerana ianao, amen. Miarahaba atsika rehetrarehetra tsy ankanavaka tonga soa eto ziona amin'ity hariva ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao. Asio tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Misy filazana foty zay mba agnentanana atsika rehetrarehetra amin'ny asabotsy ho avy zao anatanteraka fitoriana filazantsara atsika. Ka ho anao zay mba zanaky ziona, mba natsiaro anao fa mba nandray fahasoavagna tato, renao fa tahin'Andriamanitra katanao, ndao mba hiaraky tsika hitaona namana amin'ny sabotsy. Amen. Hitory filazantsara tsika dia ny rendez-vous tsika zany dia amin'ny devant poste Ambolimadinika etsy. Mino zay fa tsy omegnatra ianao andehanao porte à porte tsika, tsy andrampy micro aby, tsy alaigny sary. Eny mety misy fangalan-tsary ihany. Fa tsisy hoe andeha forcegna anao tsy maintsy zao fa mba mizara flyers atsika mitety isan-tokantragno hoe ty tompoko mba manasa anareo zay mba hiara hivavaka aminay, zay zany raha andeha atao. Ho anao zay magniry ho antegna mila vavaka manokana, misy délivrance ampiangonanay koa isaky talata sy lakamisy, mandeha mitsiriky tokantragnon'olo regny magnano ody sady mba mianatra mimoemoe tsara, manambitamboly tsara. Ka zay mba vonona amizay zany mba manasa anao za amin'ny sabotsy amin'ny roa tolakandro dia ny tenue iraisa agnaty zay moa dia regny t-shirt atsika ziona regny no anaovantsika mba asitsika bravo ho an'i Jesosy. Mino zao fa ho avy ianao ho avy ianao andeha hitory filazantsara tahin'i Jesosy ianao. Dia mbola misy reto boky reto ho an'izay mbola tsy managna amin'ny tokantragnonao agny ianao, mba mividiana boky ny babanao reto. Tsy raha za fogna ataonare papa io fa boky anahy mba vange. Amen. Araiky ty 3 aly dia araiky ty 2,000 aly. Ran'izao kandide azonao andraisagna toriteny sady misy verset biblique agnatiny, misy sarin'ny papa et maman. Ty zany spécial mihitsy ndraiky araiky ty. Izy to tsy boky fa agenda, misy logo ziona ambadiky dia misy taona fipoahana sy fitahina, misy sarin'ny papa sy maman amin'ny devankeo. Zay le izy. Zay mahatonga ananjy tsy olo jiaby mahazo ananjy. Tsy boky igny fa osotra. Dia izy koa anao intéressé dia fa afaka mandefa commande ianao dia amin'ny alahady atsika fa misy be da be. Tahin'ny tompo atsika jiaby. Dia io zany sady mba fanoagnanao nyty ministère mpanompoantsika ty, mba fanoagnanao asan'Andriamanitra. Dia mba mividy ianao, mba miparticipe fa azo mandignana tazagna rakitry foagna anao fomba manana fahatongavan-tsaina. Igny lesitsika tetondray mandeha hoe ny olona manana fanamasina, ny olona nandray an'i Jesosy tsy miandro baikogna fa fantany tokony ataony. Tahin'ny tompo ane zasy ianao. Ka androany hariva za hiresaka aminao ny atao hoe kristianina mandresy. Tokony mbo fa miditra amin'izany eky sehatra misy anao zao. Basa mi mamerigna hoe kristianina mandresy za. Za hoe de kristianina mandresy. Chrétien vainqueur. Mandroso aloha eto anao ray mandroso aty aloha aty mihitsy fa midoka afara. Manomboky ny any ianao ake plasinao. Basitsika bravo mafy ho an'izay. Aketo pariny aloha eto anao ray aman-dreny. Dia anareo mpandray olo zany dia efa patsaivo ananjy plasinanjy manomboky zao akio aloha akeo. Tonga soa anao ray aman-dreny. Iresaka ho antsika androany ny amin'ny atao hoe kristianina mandresy.
Hatram'izay tsika resy fo. Or nefa ny Baiboly milaza amin'ny Romanina 8:37 fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diatsika. Manoatra noho ny mpandresy isika. Anao raha teo mpandresy mila mandresy avy agnatinao koa. Tsy velany aty, tsy amin'ny paozinao fa avy agnatinao koa. Ao malao anao mandresy. Araka izy le ndresako anao par expérience raha vao tonom-bavaka tsy mandresy lahatra tegnanao, sûr et certain za fa tsy andresy lahatra n'Andriamanitra. Ohatrany anao hivavaka na anao hanonona ananjy aby ary misalasala. Igny rô fa tsy mivaly edy na mba mitomagny anao. Fa mila hainao magnano raha mandresy lahatra tegnanao, dia ny fandresenao avy agnaty. Vonomaly misy ray aman-dreny be zay nifampiantso taminahy. Avy agny ampitan-dranomasina izy miantso ta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 . Da ozy mantsi anahy fa za hitanao ozy somary agnatina vesatra. Ozy izy mantsi anahy. Dia teo moa za tonga dia navoray hoe mampavesitra anao io dady io anao problemen'olo jiaby io lanjainao daholo. Fandanao anao mba misy fotoagna mba aza mandray olo. Misy fotoagna anao zany mba mirefuse tsy mandray olo fotsiny. Satria zao manko zavatra ndraiky tsy azonareo kristianina fa zahay pasteur io mba miasa laoka karanary koa. Misy fotoagna zay mba mandalo tsisy vola koa. Tegna marina zany Misy fotoagna zay mba malahelo. Or nefa ny agnatin'izay malahelo igny tonga aminay koa no mitomagny. Dia amin'igny fotoagna igny raha ahoana moa zany se faire semblant fotsiny zahay fa nenay koa raha mba hitanay hoe mavesitra. Ka raha amin'igny za mavesitra igny hitondra vesitranao mety tsy lasako. Azonao? Dia aleo zany rehefa amin'iregny fotoana regny miatika kely mihitsy. Mety misy sorena agnatin'igny, mety misy malahelo agnatin'igny, tsy haiko mety misy magnino agnatin'igny. Fa aleo rehefa manao zavatra fandresena avy anaty. Fa za maika andresy ivelany. Maro amintsika nefa te hita endrika ivelany. Igny mameka atsika. Za iko mba andalo avambola, mba hividy kiraro tsara. Za iko mba andalo avambola, mba hividy raha karantsena ô. Ino nefa n'igny mba hiimpressionenao olo. Ndesinao anetaitr'olo fo. Ozy le raha ngam-pandinika nampianatra anay zay ndray andro ozy hoe l'impression ozy izy ne dure pas longtemps. Mais la réalité est permanente. Anao zany izy ka magnano raha manetaitra satria ny impression zavatra mandalo. Ohatra anao zany anao tondrasangenao fiara tsara tarehy tsy haiko Mercedes dernier cri sa Rolls Royce ino tsy haiko zay tôbily fantanao. Amin'ny voalohany izy hitan'olo fogna mampagnano olo hoe wow. Fa fagnondrony avake tsy wow tsony fa tômôbily. Izy ny impression tsy maharitrela. Ka aza mitomagny impressionné olo. Mba mila taitaitra aminahy rano, mila taitra aminao izy niany. Fa ny impression ne dure pas longtemps. Zay mahatonga za mivolagna akito, fandresenao atomboa avy agnatinao koa. Mba magnanova analyse hely malôha amin'ny vatagnanao, amin'ny fisainanao. Tegna fisainan'olo mpandresy ve saignanao io? Avy regny vakina le Romanina 8:37 fa tegna nilaza mihitsy Paoly apôstôly manoatra noho ny mpandresy isika ozy amin'ny alalan'ilay diatsika. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Zany tokony hanagna kapasité ambony be anao io fa misy raha manakana anao. Misy raha manakana anao. Indanao za mba jerivo kely fisainanao, fisainana mpandresy ve hitopoko. Anao ihany tokony mahavoavaly an'izany. Firesakanao, anao mikoragna amin'olo, anao mikoragna amin'ny vadinao, mikoragna amin'ny zanakanao, mikoragna amin'ny mpiara-miasa. Firesak'olo mpandresy ve? Anao ihany mila mijery dia agnatin'izay anao mila magnano karazana autocorrection. Ahitsio tsy moramora tegnanao. Ity teboko ity regniko loatra fa agnisan'ny problème anahy. Anao mila mijery anazy. Misy zao olo tsy mahafady mahita vola hely, vao misy vola dia fa tsy maintsy angalarany na tsy haiko ataon'ino. Dia antegna tompony mila mahita an'igny. Zany mbola le tia magnano didiantse. Zany mbola le tia kely anao tompony.
Dotra zany koa anao ohatra hoe mety managna ianao tsy fantako zay mba fantanao manokana faiblesse-nao, anao tompony. Ny fiovana miainga avy amin'ny tegna tompony fa tsy miainga avy amin'ny pastera. Misy olo moa ohatran'izany ny fomba fijeriny hoe alô za hifindra fiangonana ndraiky se mbô agny ndraiky mampiovana. Tsy agny mampiovanao fa anao malô. Anao malô tokony mampiovanao. Fa nandeha hagnandro mpaminany 100,000 Madagasikara aketo atsika izy ka anao tsy vogny Iova. Mbola karaha io fô. Mbola karaha io fô. Ary be da be ny olo tsy tonga saigna amin'ny raha karahan'izany. Misy ohatra hoe nagnano mariage izy dia pasteur nagnamasina mariage zareo. Ka fa tsy metimety fiainana anazy dia ozy hoe tsy masimasina tsara be donc tagnan'ny pasteur. Dia mandeha mitady pasteur hafa ndraiky koa izy. Mba regny kely tsofirano mariage nefa tsy haiko tsara be boko ilay tagnohany zay karaha ohatran'ny. Sady magnaratsiratsy an-tegna izy amin'igny no milaza fa ilay akagny no tegna izy. Ny na rehefa olo magnano toetra karahan'regny dia fa melo za zay. Matoa izy mavita magnaratsy olo ny pitrahany tagny aminao. Tsy problème aminanjy agnaratsy anao maregny. Dia mba mandinia tsara anao izy koa amin'ny kamarady olo tia magnaratsy olo. Tsy nahazo raha edy anao tsy nahazo raha vanta. Magnaratsy olo fa isika mikoragna aminao. Sa manko tena aminao sa mitandremana aminanjy tandremana amin'iny raha vao olo zany tia magnaratsiratsy olo. Melo anao zay milaza fa kamaradiny. Za tsy teny zay mety ho fahamarinany sy tsy fahamarinany. Matoa zany ny toetrany tsy managna fa tsy zany izy. Raha nagnanaova agnatinao koa fa boka izy avoakanao io. Matoa anao zay tezitra amin'olo, nisy fahatezerana avy tagnatinao tao. Matoa anao zay tsy haiko magnino, misy an'igny avy tagnatinao tao. Ka raha olo araiky tia magnaratsy, tsy managna zavatra ndesiny ampandrosoana anao izy ankoatran'ny fagnaratsy. Azonareo raha volaniko zany. Mba tsy hagnanao menareo, azonareo fogna zany niany. Mbo nareo tsy azo zay. Mba melo zany. Ohatra zao nareo pasteur, mbola hoavy fotoagna nareo mbola nitondra fiangona. Izy koa olo araiky avy tary hono, nifindra ty hono. I raha koragniny aminao pasteur tsisy afa tsy faharatsiratsy sy fa boriboriko raiky tary. Dia mandinia anao zay fa mbola mila traitement mafy olo io Izy nefa mety miteny aminao hoe folo taogna za tao amin'ny telle église. 5 taogna za tary amin'ny telle église. Azonao? Ka imagine hoe 10 ans amin'ny telle église izy. Folo taogna tamin'ny église araiky. Tsy managna caractère ankoatra ny magnaratsy église io. Dia mampandiniky hoe tegna fanahy-masiny ve le agnatiny aka. Azonareo izy? Olo managna ny Jesosy zany voalohany indrindra managna fitiava. Zay malora regninao, na anao mifandray aminazy, na anao mikoragna aminazy, na anao mitandregna anazy, maregny fitiava. Na dia vao niany io nandray ny Jesosy. Misy raha miova koa. Satria io tsy zavatra azo trikena. Ka dia hivolagna anao hoe zany misy any Jesosy io tsy azo trikena. Fa io porofony zavatra avy agnatinao koa. Ozy ny Baiboly ny voa no mantaranareo ny azo. Olo managna ny Jesosy zany feno fitiava. Fa raha vao tsy zay ny zavatra hita. Nefa izy milaza aminao fampiasaina Andriamanitra. Milaza aminao fa maminany. Milaza aminao fa zao vakio ny 1 Korintiana 13. Na dia atolotro dorana zao ozy ny tenako. Manomboka amin'ny 1 Korintiana 13:1. Na dia atao an'izao izy za, na dia miteny amin'ny fitenin'ny anjely, na dia mahavita famantarana sy fagagana, na mahavita magnasitrana marary ozy za, nefa ozy tsy managna fitiava, dia tahaka ny kipantsona maneno. Kipantsona maneno. Karaha bingy izy kareto io. Io tsy magneno akeo tsy olo mandomogno azy. Dikan'izany tsy afaka manao ninino. Ilaigna zany amin'ny fanompognan'Andriamanitra raha tia haritra nompon'ny tompo ny managna ny atao hoe fitiavana.
raha vao tsy zany rehefa andesitsika manompo an'Andriamanitra dia ivaralila na dia manana onction be karakory ianao na dia feno zava-panahy agnatinao koa izy ka tsisy fitiavagna hony tsisy varany io ny didy voalohany. Didy voalohany Jesosy rehefa nampianatra marobe tsy makara ataontsika vaizy mizara certificat fa ozy Jesosy ny afantaragna fa mpianatra nareo dia nareo mifankatia. Ny zavatra hita revagna amizao vaninandro iainantsika zao resina mpanompo sampy ny mpivavaka. Ny mpanompo sampy tsy miady. Nao mba vinaregny tromba ny ady. Fa be da be ny pasteur miady. Be da be ny kristianina miady. Jerevo ny tegna magnakigna zavatra ataona pasteur agnatina Facebook presque mpivavaka. Olo avy amina fiangonana ranona satria halan'ny fiangonana ranona dia atakeny. Jerevo manaovanao analyse kely za zao misy fotoana za mipartage publication sy inona amin'le hoe ino maresaka tamatavy ino vaovao Tomasina igny be da be izy akao ataoko fa raha remarquenao ny olo magnakina raha ataonao presque mpivavaka fa ny olo tsy mpivavaka aby tsy manana olana amin'ny raha ataonao. Ny mpivavaka mihitsy no miteny anareo ve tsy mamahita zavatra fatoriana raha tsy zany nefa izy tsisy raha toriana. Mora be de mamaly izy ke zegny mba magnanova reo dia tovy amin'ny ninao izy to amin'ny ninaka fa ny tegna manam-pitiavaka tsy karan'izay ny phrase ampiasain-tegna. Azonao le izy anao raha vao manam-pitiavagna io riavagna ozon'ny baiboly manaron-keloka maro vitsy kely nefa ny olona magneky anagna fitiavagna zany satria vakio ny 1 Korintiana 13 manomboka ny 14 1 Korintiana 13:4 agnaporofony an'izany hoe fitiavagna zany mafy mafeno ny rezany ianao vao azo lazaigna hoe manam-pitiavagna. 1 Korintiana 13:4 ta igny Jesosy ane ianao nda namba jerevo mandresy ve ianao za ao agnatinao koa zany ve ny zava-misy manam-pitiavagna ve ianao mandresy ve ianao amin'ny fomba firesaka amin'ny fomba fisainana hatraiza ianao zao aiza niveau misy ianao. Be da be ny kristianina zao mbola tsy mahasahy mangataka zavatra maventy amin'Andriamanitra. Be da be ny kristianina tsy sambo miresaka raha goavagna amin'ny vavany io fa raha madinidiniky fo ny sakany koragny. Hita amintsika reo zao mba favinanagnetritra andeha hanokatra université raha mba avy nandalo vavanao ve zany mba firy aminareo reo mba sahy ka mba niteny hoe za zegny andeha hanokatra clinique tsy voatery dokotera angenao manokatra clinique fa anao mety managna fond managna idée dia magnakarama dokotera. Azonareo ve zany fa atsika zany raha vao kristianina magnanjy marao tsy framason azo veryndraha mantsogna karaha nany dolo olo jiaby. Vao kristianina raiky ohatra hoe mba matsilotsilo saigna mba hagnano raha maventy an-tanàgna mba managna vision zay tsy anagnany inga mety efa tsy amin'ny tompo firy moa olo miteny anjany anahy tsy amin'ny tompo hono za nefa za lazainy tsy amin'ny tompo io mandondomba raha varagna anahy izy miangavy mitsy mbo azafady koa rao le lafiky faladianao ohatra mampitia maly hoe zany tsy amin'ny tompo za tsy magnano zegny fa za amin'ny tompo. Amen. Eo zany ny ahitagna an'izy io rehefa olo manam-pitiavagna zany tsy azo triquer tsy azo triquer fa raha manam-pitiavagna anao dia hita ny porofom-pitiavagna anao na amina mpiarabelona na amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fanomponao an'Andriamanitra hita ve zany zavatra zany. Valio zany fagnontaniako zany fa mampandresy anao n'aiza n'aiza zany tsy le fandehananao aketo ny tegna zava-dehibe mialatsigny ilaigny le mandeha aketo fa tsy aketo ny agnaporofogna anazy atsika rehefa aketo no mirobe daholo vao mivolagna pasteur amen vadinao mivolagna tsy ataonao zay asomboka raha fagnajanao lera aketo io fagnajanao lera mivadinao
Asa mba karaha fataonao gadary pasteur za zany ravagna tegna tiako mba tegna hita kristianina mandresy am-piangonana ty fa tsy kristianina me tsara velatsy. Hitanao mahatonga ny onction na ny ositra tegna hery vaika agnatinao kao dia ny fisiny fitiavagna aminao kao. Zegny izy ry avana. Hitanao ndraiky mahatonga devoly masina ody dia ny fisiny raha tsy ampagnahy agnatiny. Arakaraky ny degrena raha tsy ampagnahin-jare ny mampitombo raha bekin-jare. Fa atsika manompo an'Andriamanitra mila hita mitombo anatinao isanandro isanandro ny fitiavana. Fitiavagna zany tsy mankahala zany fa manaron-keloka ozy magnanatra raha sendra misy raha tsy mety magnanatra. Fitiavagna zany tsy mandefa bruit indesigna andeha hanimbagna fiangona. Za raha vao regny fagnaratsiratsina fiangonana regny dia fa afodiko vavako ary tsy mba mahita resaka amin'ireny. Fa misy amintsika rehefa dia saky magnano commentaire magnaratsy raha nataony. Anao kristianina zany ka mba misy kristianina karaha anao resy nde taoko hoe resy mihitsy izy nanota izy diso izy anao tsy tokony hiditra agnatina premier liste mandeha magnaratsiratsy azy fa anao raha tokony soutenir anazy, anao tokony mpitondram-bavaka, anao tokony mpagnampy anazy, mpanolotsaigna anazy satria zay tompoko ny ahitagna fa manampitiavagna anao. Anao zao raha mba mifanena amin'iregny namantsika ny verigna regny tsy mivavaka atsony izy zao mba ohatrany ahoana ny réactionnao. Tokony hanagna fo malahelo an'izy regny anao hoe tegna Jesosy mba karakory raha tegna misy fitiava. Fa nendray revagna tsy zany raha ataotsika, mbola tsika somby agnatiny atao raha fandramatra indrindra fa le velany egny ataonao ino tahiny Jesosy ianao mba afaka magnontany ny olona akaikinao io venao hoe tia andresy marina venao hoe. Amen. Dia ny kristianina mandresy ihany koa dia ny kristianina vonina andraharaha. Io koa zany teboka anankiray. Raha vao mbola tsy vonina andraharaha anao tsy mandresy zay. Mila vonina ianao andraharaha. Ohatra zany tsy mipetra-poagna fa mba mandraharaha. Ohatra zany hoe inona zany ny ataoko comment inona ny ataoko mba higagné za, inona ny ataoko mba ahafahako tsy hanagna problème ara-bola, inona ny ataoko ahatonga nyty zavatra ty ampidi-bola ho anahy. Zany aby zany atao hoe mandraharaha. Ary ny olo-mpandraharaha mila tsy magnatra fa tsy be agnamaso be. Anontany loatriny maramedina asosaky ty falaka ty olo mitady olo andraharaha zany tsy be agnamaso, tsy be agnamaso fa vogny agnaty lohan'ny mpandraharaha dia hoe comment je gagne, akory azahoako tombony, akory atonga ana mba azo andry azo vola, tsy be agnamaso. Ary agnisan'ny zavatra mahararaka kristianina ny resaka fampiasam-bola. Atsika rehefa ndraindray tsy mahay mampiasa vola, tsy mahay mampiasa vola atsika. Misy vola atsika andalaovam-bola atsika fa tsy haitsika mampiasa anazy satria tsy managna atsika le antsoina hoe intelligence financière, tsy managna intelligence financière. Ary raha vao pasteur mampianatra resaka intelligence financière dia lazaigny fa franc-maçon tsy haiko franc-mahino koa. Za rehefa tsy mamegnatra anahy mihitsy andeha agnatoro anao zao ataovy mba hatonga anao anam-bola. Mbo tiako za to mba mampivavaka olo manjary. Mba tsy agnandramenina anao anjary fa anao tanity. Aiza mbo anao? Mbo tiako za to mba mampivavaka olo tsy sahira. Dia atoroko anao lalambe tongavagna amin'izany. Fa za resina amina sens kato mako tsy karaha tagnahona. Kato tsy karaha takagny toi grand fogna kato. Anao koa fa tsy grand fa tsy tamagna kato edy. Tinino amin'ny akaikinao zany grand fogna hoe kato hoe grand daholo rembo hitanao tavela leva didilika jiaby ndray mipitipitika aby.
Grand fogna ry mbola hitanao tavela re. Mafy rythme akato. Ya, za manokana aloha dia tsy mitsitsika fa mivolagna. Ya. Misy miondrikondrika ndraikindraika. Io ihany ny ahafahanao miova. Izy koa tsisy olo mbola samy teny anao tsy miova zay. Ya. Ary ny vrai médecin dia zany masaky mampotsitry vevonto. Fa tsy magnosotro bétadine dia tsotsofoka soyez guéri. Izy angalany bistorigny tra. Karaha fany masoely anao maloha fa maraigna anao mahazolo raha. Amen. Agnisan'ny zavatra hita zany ho za tsy manana antsika ilay antsoina hoe intelligence financière. Ndenge tsika fotsiny hoe mba nisy vola hono za dia avy takagny anao tonga dia namiako 1 million. Mbola avy zany fa azo magnano amen fa. Fa raha mba apetraka ary ny question andeha ataonao ino vola igny. Zegny edy e. Sasany vao maregny chiffre zany fa bazary be raha hitany. Vidy faux ongle. Tsy haiko ino, make-up. Zany zavatra resako zany nefa mitovy amin'ny kahanao andavanandro. Misy tonga anao indalovana 500 000. Zagny isika teteky agnaty pocket. Isika teteky misokatra pocket. Kiiky. Na tsisy raha nogny fisavagna fa se manjavoka doko izy ko. Sokafagna isika teteky pocket. Kiiky. Tadidiko nisy namanay zay nitondra vola be inga tamina hotely. Dia tsy matory izy andro aligny. Anao tetra nde toilette andro aligny ambodiny coffre ikinga dia sady sokafiny coffre. Mo zara mahazo anjalady. Allo ndradrasagna aketo migna pasteur fa tsy hainao. Dia za tagatsiako take. Izy koa karaha ny zany ataonao dia i vola ino midomine anao. Andriamanitra nefa tsy mandefa zavatra idomine anao fa andefa zavatra mba ho dominenao. Azonao le izy. Fa sens contraire ny antsika matetiky. Sasany raha vao nanomboka nahazo moto dia efa nifidiny olo arabeny. Taloha izy magnano bonjour fa awana. Zany izy amin'ny andro fa awana. Novany moto io. Mbola jog 100 io. Efa nagnova ananjy awana. Fa tsy mahay magnano mbola tsara tso. Maro be n'olo ohatran'izany manomboka miova. Ohatra zany izy zao mba fa manomboka mahay mihira dia efa miova langaziny. Reny ohatrany fiamboritsilo zany. Lazainy fa vorotsilo zany koa. Tanao matetiky zany raha andeha mian'Andriamanitra antsika tsy ampiasaintsika amin'ny tokony ho izy fa andesintsika magnano bêtise. Ohatrany izy zao mba fa manomboka ampiasain'Andriamanitra ohatra hoe mavoaroka devoly zegny olo mitrany tagnana ka miafitra daholo dia ozy. Reka mamamamamamama. Devoly dia ozy. Ohatrany misy raha manaitra ananjy avy agnaty foana ako corona ahoana mavita karaha an'io. Mba magnanova. Zay io ny dikan'igny le mitody kely igny. Magnanova. I raha mian'Andriamanitra anao igny mamparitika anao. Andriamanitra nefa za tsy mandefa raha andeha hanimba anao zegny. Tsy mandefa raha andeha hidomine anao zegny fa mandefa raha mba ho dominenao. Anao matetiky mangataka mba ho mpaminany. Mbola devoly miafitra fa mampoerapoeraka ilay mpaminany nino. Mbo karaha Eli vao dedika karaha lolahy. Mbo Mosese tsy karaha io anony. Maro amintsika zany ohatran'izany revana. Vao misy vola bebe fogna dia efa magnambanimbany olo. Zany fo ndraiky. Vadiny tafiditry miasa izy tsangitsangy. Vadiny fa tsy izy. Mba imagine zany zay toetsaitsika zay ziskaiza. Ziskaiza. Misy olo amilera ivolagnantsika io vao manompo manambola fogna izy dia fa tsy volagnany edy olo maromaro olo tsy volagnany.
Ozy tegna nagnino moa anao ozy afodika ozy vavako. Misy sasany vao mba omen'Andriamanitra titre efa tsy hainy mipetraka amin'igny titre. Matetika mba volamiko anare zany, za mety lazainao poerapoera zako mivolagna izy igny. Fahasoavana ne mahatonga anao mba mivavaka akato io tsy haiko raha mba tsapanao zay. Satria misy zavatra raisinao ato. Fanetrentegna nefa vao atonga an'izany. Fa raha anao mieritreritra sambatra ziona fa nahazo anao, dia fa avadikinao à l'envers zay le zavatra. Betsaka amintsika nefa ohatran'izany. Hoe ziona ty ne raha ialako ty tsy ziona tsony ty fa sa zoino. Sa zoina. Asa magnanjaigna anao fa lasa tsy mandresy anao izy koa zay ny toetsainao. Tsy mandresy amin'izany anao. Alaka moramora za hitako ananjy, asa isy raha andeha edeke. Anao zany motera. Zay reto ino. Tainy tompony anao. Betsaka olo karan'izany riavagna. Ohatra izao mifandray amina ray aman-dreny, dia veriny fa sambatra ray aman-dreny io manana ananjy. Anao no sambatra manana ray aman-dreny. Fa tsy ray aman-dreny sambatra manana anao. Tainy Jesosy aninao. Zay qualité na fanetrentegna zay mila anagnanao zany vao mandresy anao. Fa raha mbola tsy zany anao ro sarotsarotra. Za dia miteny anao. Za be da be ny olona namako miaraka mandraraha zay, miaraka miasa zay. Dia misy fotoana za amavonjare. Tsy abenjare zay tokony ho anjarako. Fa za mihitsy no miteny amindralahy hoe za rangao ategna fiera manana anareo nanomboka ny arahantsika zay zany nafantarako hoe ity zavatra ty azo atao ary afaka mampidi-bola. Azonao le izy nanokatra masom-panahy. Ny mpandresy zany tsy mahita lafy ratsin-javatra fa mahita lafy tsaran-javatra. Zay le volaniko hoe mila mandresy avy agnaty. Avy agnaty. Amin'ny fiainanao andavanandro, amin'ny tokantranonao, amin'ny anao io, tsy haiko anao mety hoe tsisy vola, azalaigna amin'ilay lafy ratsiny fa jereva amin'ilay lafy tsarany. Hoe za ndraiky ho antegna tsisy vola fô molotra anahy mbo mena. Za mbola mavidy rose à lèvres. Za ndraiky ho antegna tsisy vola fô toko milahatra roa mbola za tsovitsovinolo mbo dokodoka tsy magnino zany. Tsisy ola. Za karan'iza koa fa mitaritra za dia volamiko ry vadiko reo za ty izy mbo bogosy migny. Dia za ndraiky ve nday volagna nedy lasagna nedy lasagna azafady. Pardon. Tsy raha fidinao an'iregny olo regny lasa. Anao mbola akeka ilay tsy mbo ankafizinao. Dia somary teneno kely amin'ny akaikinao mba manana intelligence financière avy anao. Atsikareo revagna za sûr et certain fa mandra-patapitry volagna raiky isan-karazany vola mba fa misavezivezy tamin'ny tagnanao. Isan-karazany. Mety tsy voatery maventy, mety antognontognony, mety kely, mety maventy arabaky teny. Fa question mipetraka, nataonao ino? Nataonao ino i vola? Nataonao ino i vola io? Dia zany ny olona, namba vola ray aligny, 10,000, 2 aligny, tsy haiko 4,000 tonga an-tagnanao io, mba apetrao question hoe andeha ataoko ino i vola ty? Fa tsy voaraha ela dia soupe marika. Tonga dia fa hay fô. Agnano rangariagna izy igny kabone fô raha agnaty lohanao. Vao maraha ela dia pizza. Aminanjy mbô kofa 2 aligna zany efa pizza. Tsy haiko raha tadidinao fa zany izy fotoagna nijoro vabombela taketo hoe ny anarako mbo nagnano business zany zao nampiasako vola 10,000 sy real 75,000 francs. Igny nahodiko, namboariko. Ahoana nanaovana? Mila manana aloha le antsoina hoe intelligence financière. Izy koa tianina ny to ampelatagnana. Zay mahatonga na mivarotry boky mbo vidiano hoe le secret de business. Fa anao secret de business nao ake fogna anao. Secret nino hitanao ke? Vidi boky de vakio ianaro raha agnatiny akao. Io raiky le fivoarana ra-panahy io mikoragna raha marobe izy koa. Tainy Jesosy anao.
tainy tompo ianao e. Alléluia. Ary mila managna ianao le antsoina hoe mentalité dominante. Zay ianao vao afaka mahita vokatra. Hoe ianao no midomina an'io fa tsy midomina anao. Anao no midomina an'io fa tsy no midomina anao. Anao zay zavatra angatao amin'Andriamanitra zay. Ary mila misy sehatra akagny ianao no tegna midomina. Dia mba voavalinao ve zany question zany zao hoe amin'ny domaine karakory ianao mba midomina. Am'le karakory. Somary averegna agnontaniana akaikinao mihitsy zany, amin'ny sehatra manakory mba mampamafy anao hoe. Aiza am'le sehatra karakory. Isy mamaly raha hafahafa ndraiky zay. Tainy tompo anenao. Zahanao zaza fao miboiboiky. Ndraiky mampidomina lanazy. Izy ke zao miasa lova se bikibo zay. Tainy Jesosy ianao. Amin'ny sehatra manakory mampidomina anao. Tainy tompo a. Dia ndana jerevo zany rehefa zavatra hitanao hoe tsy nampahomby ny namanao ny fianakavianao na zay olona fantanao dia aza atao. Ohatra misy toerana zao ohatra tragno. Zay gn'olo nivarotako fahity fo. Fizy ndraiky ozy izy ndraiky amoron-dalana tsara. Misy jiro, misy rano. Fa zay gn'olo nivarotao fahity fo. Fa igny ndraiky hono ianao igny hono mivavaka zay zany managna an Jesosy. Nefa izy managna an Jesosy la dérive tsy mandeha am-piangona. I managna an Jesosy managna andrognandrony fogna i mandeha mivavaka. Iverinao fisomasoma aminao i raha mikitrôla ny tragno eo. Vao nagnano visite fogna fa nisarabady. Tonga tan-dragno vignirany vadiny. Dia mba makely mba nanavagna ianao koa saraka anany tsy magnino fa zany efa nahita tragno e. Azafany ty tragno mampizesta i tragno misy angatra. Efa nivolaniko anao zany misy zao tragno fasa. Misy tragno morgue. Misy tragno hôpital. Tegna zany mihitsy au monde spirituel. Karaha anao zany mandeha eo tsisy raha fantatra tsisy vavaka tsy mba ndana jereo fa regny olo tsy mivavaka regny melo nidiriny agnaty tokantragno araiky andrarahany raha akeo. Ndana jereo moa zany. Tsisy olo tsy mivavaka zany nefa raha ivavahana fogna tsy mitovy. Fa tsika kristianina fogna izy tado netra io. Sady tsy te nempingonana, tsy te ndekeza. Ty doka bazary kely fo. Fandana mba misy zavatra raiky tegna mba apetrao hoe sérieux tsara anao manompo azy. Indrindra fa ny fanomponao an Jesosy. Ataovy sérieux tsara, atokiso tsara, ifikiro tsara, fa ho hitanao fa tegna magnampy anao io. Fa mahatonga anao tsy mbola mahita force spirituelle afaka magnampy anao, tsy tegna ataonao sérieux fanomponao azy. Mba hainao n'olo misy tromba, koa fa tsika ny tromba iminan-dambo io tsy hohaniny na mba volagny andrahoagna tsy kitikitiny. Fa anao mbola mpafolo kare rehefa raha volagny aminao anao fa mivingivy. Somary marigna sara. Ay koa sara devila tegna koa ndesagna aminazy. Iza aminareo daba marigna saro sa. Fizy rehefa bliwa magnategna fipoahana. Sara mbo tsy nasiagny ninan-dambo sy nagnanakory edy. Dia manomboka zao ato ziona dia tsy mihinan-dambo ato tsy mihinana malina. Ka ososinao ana pastera. Lasinagna anao da midoboa aminao agny voilà fa ana da haniko. Anao zany mentalité tsika mpivavaka zany. Manomboka tamin'ny Adama moka efa nisy raha io. Volagniny Zagnahary azo hoaninao iazy. Asika sy randrama niki da akogna e sirony. Amarony raha mazarandrama i da sy ny haniny. Fa igny raha nandrarany Zagnahary anazy zegny da namolambola anazy. Ozy andrama kaiky ty sa. Efa hitrika misy soratra hoe sy azo andrama.
fa agate lohany agate betrony de zay andramako de ohatran'izany atsika mpivavaka atsika mpivavaka managna mentalité karahan'izany vao miteny zao pasteur hoe zao andeha atao igny mihitsy ny tsy tiany atao zareo moa izy sabotsy andeha tory filazantsary igny misy tonga de za aminay tsy afaka fa misy vahiny mais samedi zagny anay tokony préparation e de fi tsisy raha préparé ne fa mijery série raha ataony an-dragnony koa mahita izy tsika ho favavaka nefa ny antsika te antehitra amina vavaka de nefa sady te hitondra le titre hoe kristianina mandresy azoazonao am'izay le tsy mampandresy anao ndraikindraiky de aza atao taigny Jesosy ianao alleluia hitanao amin'ny fotoana ianao io mba manomboka managna le antsona hoe intelligence financière de tonga ho azy aminao koa le antsona hoe esprit critique igny nefa taronao ananjy lasa tia miposer question maromaro anao esprit critique de ty moa zany raha midy de manakory arakarakory qualité-n'izy ty mety mandresy lahatra olo ve ty raha ataoko an'izao ty de manomboka tonga aminao zay zavatra zay misy le hoe esprit critique manomboka critiquenao hoe charbon izy koa alaigna vantsapagnana ambidy atamatavy izy koa mora manga mividy manomboka critiquenao hoe tsy lafo loatra ve zany frais zany tsy zao ve zany managna le antsona hoe esprit critique zany hoe lasa misaina anao lasa mandalina anao lasa mametraka fagnontaniana hatrany anao ary tsy maintsy mahazo valiny tainy Jesosy ianao tainy tompo ianao hoe matetika tsy hoe afaka tonga de mandravanao satana fa fantany le faiblessenao agny izy miataky ohatra zany ianao zao le olo mora tratrana distraction de andefasany distraction misy olo anirevagna tsy miala andragno jusqu'à mifolo fa mikotikotiko telefony fogna Facebook jusqu'à mifolo mimoereriky jusqu'à mifolo zanao avake mifolo sasany izy vao tonga tsy hoe andeha magnamboatra zay miraika amby folo fa mirava mpianatra ino zany raha mba vitany fantatry devoly anao tia Facebook io de ataony magnano lève fogna inaly abdala ataony magnantsy anohony fogna i raha tsisy raha vola hiditra aminao tsisy avantagenao sasany aby ary namba ndeha hialaka vola amin'ny banky adigno amina Facebook tsy tafavoaka akio maly raha pitso akia misy raha tavela ino nefa le raha tsy natavoaka ananjy distraction nefa teo kristianina mandresy arabola nividy t-shirt manoatra noho ny mpandresy mandresy ny impossible nefa le possible ry tsy resinao ka le impossible nde tongotongoninao tainy Jesosy ianao alléluia ozy ny mpandinika anankiray zay ray andro ny teny hoe définir tout ce que tu veux et tu comprendras tout ce que tu ne veux pas bandana zany mba jerevo daholy zay zavatra ilainao farito mazava tsara ny zavatra ilainao de ho fantatrao reo tsy ilainao mba jerevo zany ravagna anao tsy ambakan'iregny olo mba lasa mba mpanan-karena mba lasa mba mahita activité atao misy amin'izy regny ane tsy managna intelligence karahanao aby fa anao eto managna coach mampianatra mampirisky mamitsodrano magnosotro menaka amen ino mbola facteur bloquant anao ino koa raha mbola manakana anao tsy androso de igny le volagniko hoe mila mandresy avy agnaty malohanao avy agnaty hitanareo rehefa gny tsy fadiovampo io everitsika raha tsotsotra izy io fa magnapotika fiaina mandrava anao zany zao izy koa managna alahelo amin'ny olo rio ka tsy mety vahanao ialahelonao miara-potika amin'ny olo io anao miara-potika amin'ny olo bloqué anao izy ry malany fiainankoho
izy ry mizay vao meby anao zay sy tiavana amin'ny Facebook sady bitrany lela ao tsara ve nareo zany izy ry avagna izy ke zany izy ao mety misy miteny zafana cibleny ialao cibleky amin'ny anarany Jesosy. Misy olo mandray toroteny kare zany fo ndraiky raha agnaty laona zay daholo ny cibleny tatoato cibleny avy nisy zay gny tagnatina fiangonana miteny ny pasteur mibeba nareo mpangalatra io nifindra olo igny dialalo de nifindra tamin'ny ranger hafa tary ary tsy vitany mangalatra fa mbola mijangajanga koa de nifindra koa olo igny olo de tapaka ambako olo jiro de izy nga hoe lazay fa za koa nanapaky jiro io izy nga alay folo tsy lalongy agarany fleur attaqué fo karaha ny fagnitsingitsy aya ka misy zany karazan'olo izy ko azony commandiny torotenin'ny pasteur commandiny tsy pasteur age no miresaky eto fa Jesosy de mba reso le mba sahaza anao amen na asa magnano karaha le ranga volango taky asa mangalatra anareo ary tsy hainao makondra anazy pasteur fa raha tonga de le karaha tandrify fognony izy manondro tagnany tegny makony nga mody meskiva ely de nifindra hony izy tary de mbola niteny koa tsy vitany mangalatra nefa sady mbola mijangajanga koa alany nga moramora tapaka olo jiro olo tsy digleky lazay fa mbola za koa nanapaky jiro io ao izy ka lefa raha tsisy idirany ka oky anao mba tsy atsiaro victime malava fa mba raisony fahasoavagna mba ho lasa kristianina mpandrisy anao amen miala veto avao koa be ndana mba fantaro ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainagnanao faharoa aza mipetrapetraka fa jerevo le tsy nety jiaby ajanogno manombo mba magnano le mety anao ihany afaka magnano correction tegnanao za izy ko ohatra ka Facebook fogna zany tegna problème hitanao hoe mampitaraiky anao de mba dokodoko hely ino daholo ny zavatra hitanao mety mbola manakana so de ivavanao io manakana anao misy vavan'olo io manakana anazy hitanao agnisan'ny critère matetika ikalifiegnanao iara-iasa amin'olo ambony de ny fahaizanao mangina fahaizanao mangina da iny Jesosy anenao ile volaniko tamin'ny antoandro zay mba nagnaraka hoe le silence za io no mamolavola ny intelligencen'olo araiky io mamolavola ny intelligencen'olo araiky fa raha olo be resaka be wawawa mitandremany amin'igny olo matono zay boka be resaka matetiky tsy be vokatra tsy mamokatra fa ny olo mamokatra tsy be resaka fa tonga de résultat ny asehony anao obligation de résultat raha sendra renao mahita fa iriny tokony ampandrosoa iary amen na za zao eto mahita ny zavatra tokony atonga anao lasa kristianina mpandresy izy koa fa naboako taky reny fa magnino ary nenao tsoatran'izany fa izy mo karalahy tsy zagny mo karalahy fa hitanao zegny ralahy aza atao oralahy fa tonga de tanteraho ohatra an'izao hitanao hoe tsy mety raha ataony ranabavy akato andana atogno izy ranabavy tsy mety izy ko olo tegna mamokatra anao sa tsy mariny zay fa tsy ranabavy ato tsy mety ivolagninao akato ndraiky ny tsy fetezany mba hainao moa le magnatao akanjo tsorotsoriaka io le tsorotsoriaka iny vanasalo de akato izy ovy tamin'ny olo ry le nitsorotsoriaka obligation de résultat zany raha tokony anagnanao anao zany zao mahita hoe io banga ampoule tsy mitondram-bava kika ato amin'io mandeha bazary be anao mivanga dizinao hoe tsy mandeha ampoule fa tsy tapy titezinao olo jiaby akaty mbo hitanao marô ampoule le aloha kely izy iny folo jiaby akaty mahity ampoule mandeha akato ndraiky ary marinao ndraiky mahity ampoule efa fahatelon'olo nahita ampoule i olo jiaby akaty efa ke mahita ampoule daholo
fa tsisy ampoly voasolo. Dia lasa managnagnaragna zany i tragno to, i tragno tsisy ampoly. Igny le tiany devoly aminazy. Igny le tiany devoly, magnino tsy milamagna ane zare koa e. Tsy milamagna. Zany izy zany tsy mpandamina fa mpagnelitsao, tsy filaminana. Karaha nataony Iama e. Iama rehefa nahita ny fitanjahan'ny papany, tsy nalaka dramba ny nanarona anazy, fa ndeha nagnelitsao hoe mitanjaka anay babe. Mba imagineo nge zany raha ohatra zany zao tsy fitezan'ny fiangonantsika akato, manomboka regnin'olo agny ivelany, misy olo ivelany ve ndeha hivavaka ato? Or nefa misy olo manana intérêt am'izany, magnelitsao raha tsy manjary mba ho regnin'olo agny ivelany, anakanan'olo ivelany tsy andeha ato. Ohatran'izao mba misy olo tonga hivavaka mba mahay mitendry, tandremo petendry, tena zala le lavalavarandragny mitendry koa. Tandremo anao amin'igny e. Efa zegny mahazo olo itendry, fa tsy asa hiakatra kedy igny bala. Dia mety mametra-pagnontaniana antsika jiaby, magnino moa tsy mba misy olo mpitendry vaovao? Satria zegny tonga vaovao keo atao maregny, tandremo nge le magnano randrandrandragna, le magnano karan'izao le randrandrandragna fa igny grave igny e. Dia apetrako aminao ny question, mampandroso ve anao am'izay fotoana izay? Anao zany le mampandroso, magnampy ry pasteur ampitoa mbola hivavaka akato anao sa magnampy le olo mbo hangatsiaka? Azonareo ve raha volaniko zany e? Mety tsy miadimiady aminao maregny antsika zany fo, zegny nianiko koragniko fo. Ya. Sady anao lazy ty fa sibliky, raha sibliky fo. Il faut être ciblé quoi. Dia ohatran'izany, ohatra zany zao hoe agnatin'ny sampagna akato tsy haiko amina vehivavin'ny fahasoava. Mba misy pino avy agny mba mafana fo, mba tena tandremo. Tanao le viavy le natao akanjo orange igny? Tamin'ny larobia izy tamin'ny sisy tanao an'igny. Igny grave igny e. Grave. Angatsiaka moa ki olo igny. Nefa koa edy le mbo mety aminanjy. Mba netreretiny zany akô zany izy mba hanompo. Efa nisy nampitandry. Dia mpampandroso fiangonana avy anao le mampitandry igny. Tanareo raha karahan'izay zany ampiasain'ny devoly amin'izao andro faran'izao, mba tandremo ry avany. Mba tsy anao agnisan'ny attaqué amin'izany. Jereviny n'olo sasany resaka vola, zay ndraiky mampikorontana fiangonana resaka vola. Dia rehefa tsy hitany devoly animbagna anao amina vola, alefa ndraiky tsaho ndraiky hoe nagnanjenoho ndraiky. Tsy tratrany amin'igny anao, dia ampidiriny amin'izay le raiky volagniko ty. Arme de Satan. Tsy haiko nareo mba fa namaky an'igny baibolin'ny John, bokin'ny John Bevere zay izy. Hoe l'arme de Satan. Fa io agnisan'ny zany riavagna ny resaka calomniateur. Fagnelezagna tsaho. Misy olo zany raha vonao moako zany ohatra hoe ancien ampiangonana, nagnely tsaho, everin'olo fizagnahary edy manao io. Matoa izy nivolagna zegny, zegny efa tsy hafany e. Matoa izy nivolagna zegny, zegny efa marigny. Dia jerevina efa lasa kristianina mangatsika dolo magnodidigny satria anao no mpagnely tsaho mampangatsiaka zare. Anao no agnisan'ny arma mampangatsiaka olo jiaby. Dia igny amin'izay anao avake tsy mare marikena rema fa atsika nefa miantoka vary, atsika nefa varinao, atsika nefa miantoka zenihany. Izy ny mpampandroso hony izy. Za mo kely fa tsy tenenako, teneno. Ino tsy tenenanao ananjy ka mbo tsara tarafonao. Hafa toroteniny ihany to. Iara hitsangana antsika. Anontany olo akaikinao mba nisy raha voareve hoe. Amin'ilay olo tsy nihaino ny Jesosy ke fa vadiny raha hafa zegny kiambadiny. Za mo. Amin'ilay olo tsy nahino Jesosy fa raha hafa raha regny teto. Raha te handresy anao mila mandresy amin'ny alana mentalité. Za rehefa agnategna mba Jesosy vavolombelogno, za to tsy mba manana lolompo amin'olo zegny. Na mba avy nagnano raha tsy manjary anano, mbola vitako mamignano. Tsy haiko tanao fa défaut-ko izy zany io. Tegna problème ko raiky maventy be, tsy mba haiko zany hoe avy nagnino anahy anao dia tonga dia halako anao avake. Tsy haiko ry avagna zegny. Tsy haiko. Mety andeha ataoko hoe faiblesse ko angamba zany.
mba andana mba mianatra mba magnova hely mba ovao fomba fijerinao, ovao fomba fisainanao, ovao karakter ndao andeha ampitiavagna rehefa izovy amin'ny olo agnaty fiangonana anketo izy zao managna tandroka le tsy azo atongany izovy za moka fa tahorako namba agnatony izy io raha manampitiavagna anao mavita magnatony. Jesosy fitiavagna nagnatony an'izao tontolo zao mpanota fa tsy nandigny tandagnitra tagny izy makara ndray makara tsy ataon'izegny fa nidina teto mihitsy izy karaha anao mba mitondra n'le fanamasina, anao managna an Jesosy ndana mba mitady olo izaragna fitiava fa tsy izaragna frustration, tsy izaragna fakivina fa izaragna fitiavana. Raha tegna teo kristianina mpandresy anao mandehana amin'ny fitiavana. Ndao androany ravagna ivavaka amin'ny tompo. Tiako anao mba nakipy ny masonao sady teny amin'ny Jesosy eo. Sitrano za. Diso hoe za tompo. Misy zavatra mbola manakana antokoatra zany indraindray. Everiko fa pampandroso za hoe nefa kay za mampangatsika olo, mampihemotra olo. Tompo mifona aminao zay. Ninina teny na lokony vavanay nataiza nataiza. Ninina Jesosy fihetsika mampanao nataiza nataiza. Mifona Jesosy a. Miaiky zay fa diso Jesosy a. Miaiky zay fa tsy tanteraka Jesosy a. Nindray deverinay fa fomba ny afahanay mandray hery, afahanay mandray vaolana. Nefa dia natoronao ny teto androany mandehana amin'ny fitiavana. Tompo mangataka aminao aho, sitrano ny fo maratra rehetra, sitrano tompony alahelo any anatin'ny tsirairay avy, sitrano ny fisainana zay diso tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Jesosy eo mifona aminao zay, mankasitraka anao zay. Esambatrao Jesosy kamina fanilalana dia lavi pauriana nyali mampauri irau mitatau ewanilana dia mudifi faniana taluau Jesosy miaraka mina zailalana umbaku bazava apetrao milohanao ny tananao a dia avereny hoe fanamasonao sokafo ny fisainako e sitrano ny fiainako fanamasonao ampio ny ara-panahiko mba hatakajavatra aizako magnamora ny fiainako fanamasonao esory amiko ny fisalobonana esory amiko ny fatorana esory amiko ny tsy fahombiazana esory amiko ny aretina esory amiko ny sakatsakana ampio a Jesosy mba handroso trano ho fitaovanao am-pelatananao ho amin'ny fitoriana filazantsara ho amin'ny fampitombona isan'ny olona ho any an-danitra inty a Jesosy mankasitraka anao amin'ny anarany Jesosy. Zay sakaizanao Jesosy no ampokiny zo feno aravoana sy lavitra manjo zay rehetry ilaina ananako avoko raha miaraka aminao mionona ny fo. O avi Jesosy, o avia Jesosy tanu aue tanu nao ni dia kutumpu mamunte. Misaotranao zay tompo mivavaka amin'ny ty hariva ity hidina aminao ny herin'ny fanamasina
anangana anao olom-baovao indray, anomenao fahasoavana mba handroso indray Andriamanitra. Tsy hainao le kristianina resy fa hainao le mpandresy, tsy hainao le kristianina kivy fa Andriamanitra anandratra anao. Matoki fa ny tagna mairin'Andriamanitra momba anao. Aza matahotra fa Jesosy Kristy manampy anao. Aza matahotra fa ny herin'ny fanamasiny toetra ao anatinao. Mandrosoa drany avako, ny tagna mairin'Andriamanitra omba anao. Somary teneno amin'ny akaikinao, mandrosoa drany hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ity tanana mafy ho an'ny tompontsika, mazoa toerana ianao. Alleluia. Mino fa nandray zavatra ianao ary na mbola tsy tsapanao androany ny zavatra ndraisinao teto, ho tsapanao rapitso. Magnasa antsika rehetra rapitso mba ho tonga maro eto, mba teneno amin'ny akaikinao, mba mifadiana hanina anao io hoe, mba teneno izy fa zamenatra anao, mba mifadiana hanina hoe anao. Amaregny hoe tsika mifadiana keto manomboka misivy ho an'izay mba afaka mba tongava. Tsy parikariva atsika keto fa miraika amby folo atsika fa mirava. Dia raha mba azonao atao mba tongava. Taloha atsika isaka sampagna mba magnondefa solon-tegna mandeha mifadianina. 2025 zegny adigno ndraiky. Mba magnentagna nareo président sampana. Mba teneno ny ekipanao mba handefa solon-tegna. Tsy voatery hoe tsy maintsy afaka atsika jiaby, fa zay mba afaka mampatsiahy ny namagna ndomba, satria hery lehibe ho atsika ny fiarahantsika mivavaka anatin'ny fifadikana. Force ho an'ity fiangonantsika ty, mba tsy lazako hoe anisan'ny pilier hitahiny tompo atsika io fotoana isaka zoma io. Indray nefa riavagna olona vitsy kely mba tonga eto, mba manasanao za mba tongava maro rapitso. Ho anareo any ampita-ranomasina mba ataovy agnaty calendrier-nareo mihitsy rehefa zoma ny andro miara mifadianina atsika. Agny amin'ny faritany rehefa zoma ny andro mba miara. Io zany mba journée raiky mba consacré tsika, atokatsika ivavahana. Satria normalement anao raha manompo an'Andriamanitra mila misy andro araiky mba atokanao ho an'ny tompo. Zay riavagna mba agnentanako anao rehefa mba zoma, mba andao mba hoento amin'ny alalan'izay fahazaragna zay ny fiainanao. Tsy ela atsika ijery fotoana atsika io fa agnomagna atsika karazana vavaka ny tendrombohitra. Mba hiaraka atsika andeha hivavaka tendrombohitra, mbola jery za hoe aiza ny toerana andehanantsika, fa mbola angataka amin'ny tompo hoe aiza ny andehanana. Tena hitololambavaka dia atsika ka. Agny zany tsy dia misy koragna marobe fa tonga dia vavaka. Zay olona vogno hivavaka, homano dieny zao no sujet de prière anao sorato agnaty taratasy. Taova agnaty bout de papier, dieny zao no fa manomana ino raha ndesinao ambavaka. Fa tsika miakatra tendrombohitra letry mandrega igny, barika ariva. Ariva vao mody avy agny. Ariva tsy hoe andro aligna fa mba milera mbola tsofotrandro. Zay raha andeha ho ataontsika tsy ho ela. Dia mba samy miomagna amin'izay programme zay ijery moa za calendrier hoe inona ny mety. Ezahantsika mba atao andro tsy fiasana. Dia igny tsika manao anazy mba afaka daholo olo jiaby manomboka mandraigna jusqu'à hariva. Tsy mampanino na mihinan-kanina raha tsika kany. Fa dia fa iomagna any amin'izay programme zay tsika mba hijery angataka amin'ny tompo inona mbola hijery calendrier tsika. Vonona avenao? Tahiny Jesosy eranao anatanteraka fanatritsika. Raisany ampelatagnanao mifanantitra, averiko eto zay mila boky, mila agenda, afaka manatitra ianao rehefa mirava ivavakantsika. Tompo, hotahinany ny fiainanay, hotahinany ny hoavinay, hotahinany ara-bolanay, hotahinany ara-pananay. Ianao Andriamanitra ampijoro anay hatrany amin'ny fiainana, ampandresy anay naizanaiza amin'ny anaran'i Jesosy. Kristianina mandresy anay izahay. Amen. Dia tsara ihany koa mba namarika ho antsika zay mpanao fanatitra fa agnatin'ilay maventy be reto ny fanatitra malalaka. Fa amin'ilay kelikely reo ny ampafolo-karena no ataontsika ao. Raha anao zany nagnomagna fanatitra ampafolo-karena dia amin'ilay kely reo izy ny ataonao. Fa ny fanatitra malalaka rehetra amin'ilay lehibe reto. Mba tsy afangarontsika zany le izy mba ahafahanao mamantatra hoe inona moa ty fanatitra andeha ataoko ty. Fantaro zany raha andeha hagnano rakitra anao amin'ilay ngeza be no ataonao. Fa raha anao fisaoragna manokana ampafolo-karena amin'ireo kelikely reo no ataonao le izy. Mandroso arintsika avy any aoriana.